Din is-sena biss il-kumpanija Metserv investiet mal-5 miljun euro f'imħażen ġodda fil-Freeport u 8 miljun euro f'solar farm. Il-kumpanija Metserv ilha mwaqfa mill-1974 u topera fl-industrija taż-żejt u l-gass. Dwar dan l-investiment tkellimna maċ-Chairman ta' Metserv Anthony Diakono. Ovvjament l-investiment huwa riżultat ta' tkabbir ta' xogħol li aħna kellna. Għal-volja dis-sena u dal-aħħar 18 xhur fl-industrija tagħna kienet kif l-Ingliż jgħidulha challenging inħabba l-prezz taż-żejt, aħna l-istess irnexxinna nġibu ħafna iktar xogħol hawnhekk fil-bażi tagħna Malta u kellna bil-fors inkabru il-warehouse space tagħna biex inlaħqu mad-domanda. Apparti dan l-investiment, Metserv din is-sena daħlet mal-120 impjegat ġdid. Barra minn Malta kulħadd qed ikeċċi n-nies, kulħadd qed jixxrinkja l-operation tagħna, aħna għax bil-kapaċità tat-tim tal-Metserv u tal-ħaddiema kollha tal-grupp poġġejna ruħna f'pożizzjoni fejn nistgħu nirrispondu għal din is-sfida u żidna l-valur tagħna lill-klijenti tagħna u l-operazzjoni kibret. Infatti dis-sena hija l-aħjar sena fl-istorja tal-grupp tal-Metserv. Apparti Metserv, il-kumpanija Oil Tanking Malta li topera fil-ħażna taż-żejt ukoll investit f'aktar impjegati. Din is-sena Oil Tanking Malta ra żieda ta' 6% fl-impjegati tagħha. Il-kap eżekuttiv ta' Oil Tanking Malta Son Kerstein qal li dan kien possibbli anke grazzi għall-inċentivi li daħħal il-Gvern din is-sena. The decrease of the tariffs naturally helped us because we run a lot of pumps that consume a lot of electricity. But if you look at it on an overall perspective, I think Malta's unique geographical location combined with services that are still priced at levels that are very, very competitive in the Mediterranean, that attracts business and that increases the business over here. Is-Segretarju Parlamentari għal Kompetittività u Tkabbir Ekonomiku Jose Herrera fi żjara lil Metserv Oil Tanking Malta seta' jara li l-ħidma tal-Gvern ħallit il-frott mixtieq. Jirrifletti pożittivament ħafna. M'hemmx dubju illi fis-settur almenu tas-servizzi Malta qed issir ċentru tal-eċċellenza u l-fuel oil bunkering huwa wieħed mis-setturi tas-servizzi li qed jiffjorixxi.